nilipini non ani kang sam di thot tami nili jiten phangcho yitu ba satai long pen nali tum kar biang long arat athengno labang so video wan thulo lapen ani bang tami nali tum nili chatai long nang kelang duna tum ana phan tami nili jiten phangcho hin pen ninga klong pen tum phan kardom nang chipilo kardom la sinon pini le thot ani kang sam tami labang so video nili selam si rada chatai long kapaklang ponjia bang gela pulo pini le thot pedaba por bayi phora minute kre phopor Rajasthania long tami train me kai chok labang so train lake Rajasthani lapen Delhi lapen ha Andhra Pradesh lahai ke dam a train lo lake munit ke pon ke wan a train lo selabang so train ko pe potong mi ke kai chok ne lake nili ke long dam ako ke klar dak de lang la si penap dik alom si labang so lang puthake klar dak aniu tang le tum long po la si labang so chatai long pen nili kado we kar biarat do an tum atheng no nili nali tum pen kache thanam jia bang kala pulo ele tum non apirthe lake ke heng no pick up pirthe nahok ta kang samji na we nahok adim ta kido ke thaga phan joy ki avi lapen pirthe muni da tum ke heng no muni dang ke chan pen apot pinili tum phere me lapen nahok le dam tami tum ok chum pran lo muni hian si chiaren lo muni hian si pran ke chen ja phan si bidi chiri lo na son si ke dam tang manipura de tame ke mese na muni tuma phan thang adaya ve muni tuma phan si apran endelo pang thek the atum ablam lam dalo hala bangso muni tum tame ke heno da munit kali muni tum phan ka pisung atum kali la tum ke kangri kangkrang ke klem thap ke klem pro tum kali manipura de tame derang bong det ka chihutur pena jok ke dam tang tame ke do ke thak ning samave lapen muni dang bong ka chelang selet hala dak pleng set lo lapen ajok sela tum muni hian si choi nai lo muni hian si chepathi lo muni hian si chipesung lo la sila hai alam kang sam ji aphan lapen hala so det tame ke domi sen ji aphan manipura det tame ke than ki mum ke pare tum lapen ke pangrum du no tum kapang sam don to phasi pathi lot lo pathi lot pen non ako ning kang sam abi thudalo aprang ateng not muni hian si ke chok che bang komat ma pu ka chiria jok nanarang bong munit chelang sele lo derang bong det chihutur lo khayang bong khaisi non charbu lo ningkang sam avi pin lo manupura datame hala dak ke do dera tum kidu ka lagatum kai ki mat ka ningri kisung se hangjo lo muni hianang bong chelang sele pen apot ke heng no amuni tum pini pirthe long kanglu munak pen apot non tame pidap bayi phora minikre pho apor Rajasthania long tame train me kai chok lo e kai tung e kar rup lo kopia potong ke kai chok lo ne non ke wang jani silitum chidi pon po la sala dak Rajasthania long la so train me ke kai chok lo la sa dak Rajasthania long train me kai chok lo la bang so train me kai chok kopia pon ma pusi pirthe muni social media tum arjulo hadak media ke klema bang phu nange thang ke pachinia lam the nili chata long tanang le tum phan paklang pon pola dak le आर्जुदनोन लबांगसो ट्रेन में के काय पुठाकला आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। इस समय वो फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पर पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। लगभग आधे से पौन घंटे में जो ट्रेन का बाकी का पोर्शन है वो वहाँ से रवाना हो जाएगा
उसके बाद ट्रैक को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस घटना के कारण अप और डाउन में कुछ गाड़ियां रेगुलेट हुई हैं, लगभग 5 से 6 गाड़ियां दोनों डायरेक्शन में रेगुलेटेड हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पे संपर्क करें और 139 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।